Expect from the Lord, He will visit you tonight. Because we speak the living God. When Jesus was in this earth, He died for us. And He rose again after the 3 days. And He gave the power and authority to His disciples. And He says, whatever I have done, you also do it. When Jesus was in this world, He healed the sick people, opened the blind eyes. He did so many great things. He raised from the dead person. Because He is the living God. Tonight He will visit you. Expect something from the Lord. The Bible said He said yesterday, today, and forever He is the same. Because He said He will visit as a living God tonight with you. I believe that you will receive some blessings, some healings, and miracles from the Lord. Tonight I want to introduce you to my praise. Who is going to pray and who is going to preach little bit word of God here tonight. He will share the word of God. They will share the word of God. And they will pray for the sick people. Expect something that whatever the God has done last night, He will do the same thing tonight. I will introduce some of my prayers. Those who are preaching tonight. Please welcome our prayer. Let's give a big clap. Let's give a big clap. Hello, Malavita. It is so good to see you. My name is Oscar. And I gotta say, it's so lovely to see you from up here on the stage. It's a beautiful sight. Hello. Okay, it's very nice to be here, and I'm gonna say it's a beautiful sight from up here to see all of you. And before the preaching of Richard, I will say a few words. Richard, इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोन्थानायनि सिगां आं माखासे बाथ्राफोर नोंथांमोननो बुंनो लुबैदों। Richard আপোনালোকৰ মাজত কথা কোৱাৰ আগতে মই কিছু কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো। You know, in my home, which is very far from here, in I think that direction, perhaps. आंनि न'आ नोंथांमोननि बे जायगानिफ्राय जोबोद गोजानाव जानो हागौ। बे खोन्थानाय बायदि ओरैहाय खिन्थु ओरैहाय जागोन दां जोंनिफ्राय। আৰু হয়তো মোৰ দেশ ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ হয় হ'ব পাৰে ইফালে। Every week in my church, we gather kids for a couple of hours. जोङो जोंनि गिर्जायाव सानफ्रोमबो देवबारनि गिर्जायाव जों उन्दै गथ'फोरखौ जोंनि गिर्जायाव ज' खालामो। আৰু প্ৰত্যেক সপ্তাহতে আমাৰ মণ্ডলীত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক গোট খাওঁ। And we go into the forest and do all kinds of things, and we call it scouting. आरो जों बिसोरखौ हाग्रायाव लाना थाङो आरो बायदिसिना बाव
कालेक्ट खालामो खनथुम होयो जेनेबा बुथुम होयो आरो एहायता आमी जंगলত जाय पेलाय हाबित जाय ता आमी तेবিলাকক লৈ যাওঁ আৰু বহুত বস্তুবিলাক আমি বুটুলো And at every meeting we say a prayer together and I will read some of it for you, the start of it today. जोङो माखासे सल'फोर बाइबेलफोरनिफ्राय जों फरायगोन आरो किसुमान के काहिनीবিলাক আমি এই পাউডৰ পৰা আমি পঢ়ো The God of life who seeks us all. The God of life who seeks us all. ईश्वरा मनिटर साउन्ड माने दे এতিয়া হৈছে যে জীৱন দিওঁতা ঈশ্বৰ যি ঈশ্বৰে নেকি আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ জীৱন বিচাৰে And who looks after us all. ईश्वरा जों साफ्रोमनि जिउखौ बियो नायो आरो बे ईश्वरानो जों साफ्रोमनोबो बे जिउखौ होदों आरो हे ঈশ্বৰে আমাক সদায় চোৱাচিতা কৰি থাকে To whatever you want to call me, I am ready. आरो बे लिंहरोब्ला जों बुंनो थामथिमने आङो थियारि दं आरो তেওঁ যেতিয়া নেকি মাতে তেতিয়া আপুনি হাজু হয় নেকি जुगुत হয় নেকি মই ইয়াতে আছো বুলি And I love this prayer. The God of life who seeks all of us. आङो बे आरजखौ मोजां मोनो ईश्वरा जों साफ्रोमखौबो बे नागिरो आरो कहैते हेइते जीवन दियोता ईश्वर हारे हे ईश्वरे आमी प्रत्येकजनके বিচাৰে And I think you know the name of the living God. Isn't that right? आरो नोंथांमोना मिथिगौ गोथां ईश्वरा सोर आरो আপোনালোকে জানে থাকে যে জীৱিত ঈশ্বৰ কোন হয় হয়নে It's Jesus. आरो তেওঁৰ নাম হৈছে যীশু बिनि मुङा जिसु And I want you to look around you. आरो आं नोंथांमोननि सोरगिदिं साखाथि फाखाथियाव नायथिंजानो लुबैदों आरो আপোনালোকে কাষে পাখে চাব বিচাৰিছো চোৱাটো বিচাৰিছো Your family, neighbors, friends, everyone in this field. बे फोथाराव थानाय नोंनि न'खरनि मानसि जानो हागौ लोगो जानो हागौ एबा सोरबा सिनायनायफोर जानो हागौ आरो যিসকলে নেকি চুবুৰীয়া হ'ব পাৰে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী হ'ব পাৰে Jesus wants to meet all of you. जिसुआ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो हमनो हास्थायो आरो যীশু ख्ৰীষ্টই আপোনালোক সকলোকে লগ ধৰিব বিচাৰে And he does not just want to meet you, he wants to get to know you. बेयो खालि नोंखौ लोगो लानोल' लुबैया नाथाय नोंखौ मिथिनोबो बे लुबैयो যীশু খ্ৰীষ্টই আপোনালোকক একমাত্ৰ লগ ধৰাই নহয় কিন্তু আপোনালোকক তেওঁ জানিব বিচাৰে And I am convinced that when you start to listen to Jesus, great things will happen in your life. आरो आं रोखा दि जेब्ला नोंसोर जिसु ख्रीष्टखौ खोनासंगोन अब्ला नोंथांमोननि जिबनाव गेदेर हाबाफोरा जागोन আৰু মোৰ নিশ্চিত হৈ আছে যে যেতিয়ালৈকে তেওঁক আপোনালোকে বিচাৰিব তেওঁৰ ওচৰত আহিব আপোনালোকৰ জীৱনত মহান কাম হ'বলৈ ধৰিব And in one part of the book of Matthew it says, pray and you shall receive, seek and you will find. आरो नोंथांमोना माथाइनि बिजाबाव फरायब्ला मोनगोन जे बेयाव बुंदों आरज खालाम अब्ला खोनासंनाय जागोन नायगिर अब्ला नोंसोरो मोनगोन आरो শাস্ত্ৰত মঠি পুস্তকত এইদৰে লিখা আছে খুজা তেহে পাবা টুকুৰিওৱা তেহে তোমালোকক দিয়া হ'ব And the beautiful thing is when you start seeking Jesus, he's already there waiting for you. आरो समायना बाथ्राया बेनो जेब्ला नोंसोर जिसु ख्रीष्टखौ नायगोन बियो बेयाव दंखायो नोंथांमोनजों लोगो मोनज्लायनो थाखाय आरो आटाइतকৈ ধুনীয়া বিষয়টো হৈছে যে যেতিয়া আপুনি তেওঁক বিচাৰিব তেতিয়া সেই সময়তে তেওঁ ইতিমধ্যে উপস্থিত থাকে And I believe and Jesus is here tonight also and wants to meet you. आरो आं बिसास खालामो जिसु ख्रीष्टआ दिनैबो बेयाव दङ नोंथांमोनजों लोगोसे आरो बियो नोंथांमोनखौ लोगो लानो गोसो जादों आरो মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই যীশু খ্ৰীষ্টই আপোনালোকৰ মাজত আছে আৰু তেওঁ আপোনালোকক লগ ধৰিব বিচাৰিছে So open your heart to what he has to say and want to do for you. बेनिखायनो नोंसोरनि गोसोफोरखौ खेंनानै हो बियो नोंसोरो मा बुंनो नागिरदों आरो नोंसोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदों बिनि थाखाय এই কাৰণে আপোনালোকে হৃদয় খুলি ৰাখিব তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ কি কাম কৰিব বিচাৰিছে সেইটোৰ বাবে Thank you very much. Hallelujah.